Sikubingelele mbukeli weGeshenge TV ngasekhaya njengamanje ke sila endaweni ke yaseShores nodadewethu la uyena ke osiphathele uhlelo emcimbini ke ophunguhle la kubizwe khona ke ingodosi ke noma kodwa lokho sithathe sibeke njengomphathi ohlelo ngoba phela wazi konke mhlambe nje sidadewethu asikubingelele uzothi nobani wakabani ngizothiwa ukubulana nakwezeze izindawo ukuthi uzivezela nje kancane bese uma siyila sizokwenzani wena uzokwenzani. Okay, sanibingelele emakhaya. Igama lami nguThulu ngakakhumalo but ngaziwa ngokuthi nguTK. Abanye bangazi ukuzalo bangazi ukuthi nguWarren Cilo kulokhuzana. Ku The River bangibiza ngosibosh. Kulokhuzana ku Durban bengumamkhulu. But nje ngingowasiqedisa izungu nisho njalo ngezizulu angithi yes ngikhona khona. Ngiphinde futhi ngibe yiphoyisa. So ngingene nje ngayo yonke indlela la ekhaya ngathi shi. So yebo ngiyiqede ngoba kuzoba ngathi hawu usazochoma akukho ngami akukho la sika actor khona mina bese bomnyeni wakho hawo usakwenza kwamanje ngine story vele ngisibhala look yes ngisangena vele film commission wathi nje funding uphakathi wena ngikutholela umsebenzi kulungile nje manje sila eshow esibizwe la umama ngicela khulu usithethe sibeke ukuthi kwenzakalani nenzani ibizwa ngayo lento esizile la yabona into enze umamcebe khulu inhle kakhulu mina ngiyabona nje ngize ngathi nangikhuluma engicelile ukuthi ngibe uprogram director wakhe ubiza abantu bayahlala emakhaya abantu besifazane nothi ukuthi mina nginyale ngafuna ukuthi kuthiwa abantu besifazane kuphela because akubona bodwa abahlukumezekayo mina ngihlala epolice station as a police asikakhuluma ukuthi ngiya but as a police bafika abantu besilisa bese beba nale mentality ukuthi bazohlekwa angithi yabo bathi kulento uthe unango ena asiyakhana kuze abantu bazazi ukuthi ngoba belapha yana emzini kubhekelekile yini ebhekeke wena as umuntu wesifazane futhi ungahlali uhlala entweni engakusebenzeli ngoba usaba ukuthi uyagcizela impela kuleyo uma kuukuthi akusakusebenzeli iphuma usaphila ungazi uphume ngebhokisi busuku lokuthi enavele kwakushiwo ekhaya ukuthi asiyofa silahla nangakusebenzeli phuma kusenesikhathi na ungondli futhi ya khona indaba oke wayithinta khona la uthi ufikile umuntu ofanele ezovula icala ngokuthi ushawe mhlambe ke umuntu wakhe tukutuku usiyabuya futhi uzolusula icala yisiphi ingqinamba enibhekana nazo into ekanjalo yabona ayikho into ebhlungu njenge domestic violence guys because umuntu uyaboshwa for 7 days okokuqala nje engayithola ibail so na uzofika uthi wena uyamlaya yabona nje waqala kumina uzovula icala bese ngiyamlaya ngifuna abone nje ukuthi no I don't do that because njengamanje asisebenzi ngokulaya lo muntu uzoba ne criminal record uzoba nani akube ukuthi futhi nami ngiyakubona mina ngiyaku-interview as umuntu osifazana ukwazi ukufika uzofika ngitshela ukuthi ungishaye ngempama wenzeni did you provoke the person because iyabhala phela nasivula icala kuyabhala ukuthi I didn't provoke ubani but if you did usazi justice ongenayo ngizwa kahle ngiyazi ngikubambe ubhizi mhlambe nje manje bakhona umakoti khona ingodosi amazwi ongawabhekisa kubona nanezinto usoke wayibona phambilini ezenzeke ubusiza ngomthetho nje uphinde iziningi into oyibonayo ngendlela kunabantu abahlele emakhaya omama abavimelekile abangakwazi kuza ezintweni ezikanje kuze bezokwazi ukuthi beqaqeke ungathi nje umuntu ozobuyela le video nje manje mina ngithi komama lapha emakhaya noma osisi ngoba phela baningi khona abaganisiwe baganiswa bengathandi kukhona abasabayo khona abantu abahleli bengabathanda abantu ngenxa yokuthi lo umuntu wesilisa mhlawumbe beletha something so fanele ukuthi ngihlale ngisho ukuthi qala uhlale phansi uqala uyifune wena qala it's your choice guys uqale wena uyifune qala ukuthi mina la ngikhona ngiyafuna ukuba khona angithi yabo ngoba ngifuna ukubatshela ukuthi mina benze njani i-choice eyakho umuntu abantu abahamba ufunda guys kuze bengahlaleli into engekho I understand hayi ngizwa kahle kakhulu kulungile asibonga kakhulu ngesikhathi sakhe othe wasipasona siyabona ke usaqhubeka kamnandi uhlelo ngiyacatha nathi ngokwesa sizokuthalwa ngiyakubona hayi ikhona lento le ungena endaweni eziningi ngithatheni bakithi hayi kakhulu ngiyabonga nje ukuthi ningibize ngisamnika interview ngiyabonga kakhulu sithokoza kakhulu nokwena mbukeli lapho ngasekhaya ngesikhathi sakhe